Gwobr bwysica Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn flynyddol ydy Gwobr Syr Brynner Jones, yn ffigwr amlwg iawn yn hanes y sioe yma dros y blynyddoedd, ac mae'n cael ei dyfarnu yn flynyddol i unigolyn sydd yn syrenu mewn maes gwahanol yn y byd amaethyddol yn flynyddol. Rwan eleni, mae'n cael ei dyfarnu i'r unigolyn sydd wedi creu busnes dichonadwy yn amaethyddol drwy denantiaeth gychwynnol, tenantiaeth busnes fferm, cytundeb ffermio cyfan neu equity ar y cyd. Felly dyna'r maes da ni yno fo eleni. Bydd yna 2 feirniad yn beirniadu, sef Martin Evans a Wyn Jones, ac fydd yna 4 i'r rhestr fer a'r 4 yn dod yma i'r maes heddiw heb wybod pwy oedd wedi ennill. Sam Carey dwi, a dwi wedi setio fyny share farming venture gyda Richard Price, 650 o erwe, godro just o dan 500 o wartheg a ni'n magu gyd o'r stoc ifanc i'n hunain. Ethos fi tuag at ffarmio ydy bod ti angen mwynhau dy waith, ni'n gweithio'n galed, ond hefyd bod ni'n gorffen ar amser teulu so bod pobl gallu mynd adre i teuluoedd nhw. I ennill Brynner Jones fysa'n diawl yn rhydedd, fysa fe'n meddwl lot fi a fysa ni'n over the moon, really. I'm Richard Anthony. I farm Tithixton Farm in the Vale of Glamorgan. We farm mostly crops. We're standing in a field of wheat here now. About 3,000 different trial plots within this field. Different varieties, different treatments. This is probably my real passion, growing crops. I love what I do. I love farming. I love the countryside. I'm proud of farming it in a sustainable way. Dylan a Hannah Harris i ni. Ni'n ffarmo yn Gwobr Syr Brynner gyda Kim a Brian i Petty ers rhyw 4 blynedd nawr. These are my babies and it's lovely watching them grow and seeing them come into the herd later on. Ellis loves the farm. It's all he talks about is the farm. Beth yw hoff buwch ti, Ellis? Jersey? Na, fi yn crosted. O, na ti de. Mae beth yn neis bod ni wedi cael cydnabyddiaeth bod ni'n treol yn gorau. I fod yn y 4 ola, wel, ie, mae hwnna'n yn eitha good achievement i hunan. Matthew Jackson dwi, dwi'n byw yn Penllach Bach, Sydwyliog yn Penllyn. Dwi'n dod o Fancinion yn wreiddiol a dwi'n byw yma efo Mari, cariad fi, a mae gen I 3 plant. All I ever dreamt about when I first came up here, I wanted to own just 2 heifer calves. That was the dream. We're now milking over 950 cows on 3 units. Dwi'n meddwl bod neb sy'n gweithio mor galad yma dweud y gwir. A mae'n benderfynol iawn. Os ti'n cael syniad, mae'n mynd I ddilyn o a mae'n mynd I lwyddo. Da ni gyd yn mor proud ohono fo. I never thought that I would be entered in for a prestigious award such as the Syr Brynner Jones Award. That's more of a driver for me to actually make sure that I'm the one that wins it. I am. I'm competitive. Ac eleni fe ddyfernir Gwobr goffa Syr Brynner Jones I Richard Anthony o Bro Morgannwg. Many congratulations, Richard. Thank you very much. You were very surprised this afternoon. Oh, very surprised, very surprised. It is quite a difficult field. The other candidates, I know some of them and I know how well they farm. But this is a very prestigious award, isn't it? What does it mean to you? Oh, I feel quite humbled to have won it. Let's have a word with one of the judges, Wyn Jones. Oedd hon yn gystadleuaeth ddiddorol ydy gwir, yn doedd ffordd mae'r 4 oedd ar y rhestr fer wedi mentro, wedi datblygu'r hyn oedden nhw'n ei wneud. Beth oedd yn codi Richard I dir uchel ta? Wel, oedd yr goreon o'r
o'r goreon i ddweud y gwir a ffarmio arbennig o dda. Ac wrth gwrs wedi ehangu'r busnes a cymryd dipyn o risg dros y blynyddoedd i gynyddu, ond y safon arbennig o dda, cylchdro o gynnyda da, hynny'n gwella safon y tir, gwella safon y bywyd gwyllt ar anifeiliad. Ac wrth gwrs oedd y tir feirianwyr wedyn yn lleol yn gweld mae hwn yn ffarmwr da ac yn dod ato fo wedyn i gynnig y cyfleoedd. A mae hynny'n wers bwysig i'r bobl ifanc. Mae'n anodd mynd i'r diwydiant, ond os ydych chi fewn, mae'n rhaid i chi wneud y job yn dda ac eich chi ennill eich heiddiant. A dwi'n meddwl dyna sydd wedi datblygu Richard a Lynwen bod nhw'n ffarmio mor dda. A wedyn erbyn hyn, mae'r tir fuddianwyr yn chwilio amdano nhw'n edrych na bod nhw yn trio gwneud hynny. Ac wedi ehangu'r busnes allan o ymwybyddiaeth hefo'r anaerobic digester, hefo biomas, ac wrth gwrs erbyn hyn yn sefydlu dipyn o'r arian a prynu tir a dod ar mab David i fewn i'r busnes. So you're still developing things in a way, aren't you, Richard? Yes. We've still got a huge amount of work still to do. But, you know, really, it's how we're trying to develop the farm and trying to develop our soil management is key to what we're doing. Growing crops is what we do, and trying to get our soils working as they should. Why crops then? You call yourself a crop man. What drives you? What drives me? Well, I just got a passion for the soil. The soil is a living thing, and trying to get our soils to work as they should. You know, I think we've lacked, we haven't done the work that we should have with our soils in the past. There's a huge amount of work still to do. Right. That's where our crop, everything grows from. That's where it starts. That's where it starts. Yeah. Well, it's so very, very interesting. Mae'n faes diddorol dros ben, dydw yn. And we must mention the other name on the certificates, Richard. Yes. Lynwen, you know, Lynwen has put a huge amount of work into the business, and you know, she's the backbone to it. It's a partnership, isn't it? It's a full partnership, yes. Well, I hope you all enjoy the celebrations. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Thank you. Gwych.